эле мамлекеттик кызматтарда, мамлекеттик органдарда өлкө жетекчисинин жанагындай коррупциялык иштерге аралашпагыла, тобокелчиликтерден кайткыла. Gerekli, senin taraf durmaysındır. Bilmege bunu, işiniz yokturdan geldik kişilerge. Yaxşı görüşemiz, sizlerge 23 milyon iştirak tutmalış gerek. Ve bilir kaç da santanlık ilişkileri medisinal para olduğunu ötüyor. УТРК Баткен телеканалында телерейд көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы менен Шахрихан Мамажусупова. Саламатсыздарбы? Баткен областык ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өздүк курамы жана транспорт ишин жөнгө салуу жана лицензиялоо тобунун кызматкерлери тарабынан Баткен облусунун аймагында 2025-жылдын 26 майынан 31 майына чейин коомдук транспорт аталышындагы рейдтик иш-чарасы өткөрүлдү. Аталган рейдтик иш-чарада жүргүнчүлөрдү ташуучу кичи автобустардын айдоочуларына жол эрежелери боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен катар автоунаалардын техникалык абалы текшерилди. Бул иш-чаранын негизги максаты жүргүнчү ташыган коомдук транспорттар катышкан жол унаа кырсыктарын алдын алууга багытталган. Мындан сырткары жүргүнчүлөрдү ташуу менен алектенген мекемелердин жетекчилерине тийиштүү эскертмелер берилди. Автоээн баштык жасаган айдоочуга 15 000 сом айып салынды. Ак түстөгү Mercedes-Benz унаасы Кадамжай районунун аймагында автоээн баштык жасаган видеосу боюнча маалымат түшкөн. Бул маалымат түшкөн замат Кадамжай райондук ички иштер бөлүмү боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлери ыкчам кармоо иш-аракеттерин көрүшүп, айдоочусун издеп таап, Кыргыз Республикасынын 189 беренесинин 1-бөлүмүнүн негизинде укук бузуулар жөнүндө протоколу түзүлүп, 15 000 сом айып пул салынып, унаасы айып короосуна токтотулду. Баткен райондор аралык санепид көзөмөл кызматы тамак аштан ууланууларды, жугуштун оорулардын алдын алуу максатында Баткен шаарындагы коомдук тамактануучу жайларга болгон көзөмөлдү улантууда. Текшерүүнүн жүрүшүндө тамак аш даярдоонун санитардык гигиеналык шарттары, кызматкерлердин жеке гигиенасы, санитардык китепчелер жана азык-түлүк сактоонун эрежелери көзөмөлдөнүүдө. Кадасыңар жакшы болуп, биз эмеден санитардан beri gelgineçe, mega halatta bizge şeyle pivesine. Adı biz gelgenden pivi otaslar. Sen anne abi yarısın sen ki. Bilge. Benim tamam çıkıyor. Tamam. Tamam açtım şuradan aktarayım. Dokuz yaşta da yapıyoruz. Alacağım şuna yet kepçi çay değil. Doğru. Lis bilen boluptu. Bırak bu yerde eski görmüşük tavukta. Bunun ne için markrovka kullanır? Markrovka ne için casalıkasına? Capşı, yazıp koyupsunlar, orun var iken. Bu cediyetimiz başka açısından niyetli kırat. Buna çımın, bir umda beyte koyupsunlar. Mavaşkan neyse de barınmalılar. Yetki neme kullanmak mı? Tamam dayarda uçu cahil. Maklen beyte tamam dayarda ortasına doğru. Dağın Zavotovka'nın kaç yerde kılasınlar dağın? Zavotovka Yetten başka fabrika sesini yeri. Negisi? Vovoş, Üydön casalık. Kaçka, piyazda değer dersinler doğru kayıt sağ. Ama onlarda bir koysan, yetin uçağın koyduğu diyor ki yetin emez hayatta. Şunlar? Hayatta bile yetik. Buraya şeyden marka olmaz yok. Sen kana kamırdık mı kurmuş? Kamırdık. Bunu al. Yetkisi şu taktalı şu. Bunu ettik ya. Bunu ettik. Ettik de bir şeyde marka oluş gerek de. Doğru. Ettik olsa ettik ama niyette oluş gerek de.
Öte grubun arşeni orada santar taraf ereciler atkarını vakıtat. Karama neydi? Sonra besberaber oluyorlar. Bunlar var markıyor kapışma harfleriyle. Jobeşteki. Bunlar var bu yerlerin oldu. Aşağıdan arkadaşlar. Ya seta kadriyemi falan. Van bolu tat doğru. Ha, arkadaşım. Ben bana vakıflara Çubuğun Türkiye'yle oldu tat. Alkalmış gerekler doğru. Yaxşı görünüş emas. Yaxşı emas o şey. Aşxanadan işlegen kimi gördü. İşlegen bu sonunda bulmayacak doğru. Önemli idiş yoldan idiş, taza idişattan sahtaydıran ciğerlikten doğru. Kamakta kaç yerde maniyetten saklı ciğerlikten baktılar. Şunu cidden biliyoruz tamam. Şeyden beri esiyor. İdişçi uçacağım arkadaşlar. Bunlar haragla beri. Bunlar trafikaları çok kılgıla, makul bu. Bunlar kandayım, ne var? Var. Daha bunu alkışlarlar. Algıla dağın, kaza almaştırıp dururlar, ötürü. Bu mu ötmeden de yapıyorlar? Çöve joldan bu ağzı çöve. Bilesin bir zamanda bu biyette tadası var iken, kanalizasyon tedepken, bunlarda hiç Vanada Cumhuriyet degen emi var mı? Bilesin boşuna. Ya, sen emazı çarada cuvanı minen, sonra suda basın, cuvasın. O şöyle cebaklarda pratorçunu, bunlarda keçiklikten cuvandı, üyülük kalış gerekmiyor. Müşvanla oluş gerekmiyor. Bunu sarışınlarına hitap et. Bu beyette durak emadır, künüzse bunu kaçan koldular. Şaşılık. Mezatışta turuş gereğiyle doğru. Üstüge bunlarda önemli cevap koydu. Bu yergeye bir remont gereğiken de, hoş köpte bir remont olacaktır. Bunda olacaktır, mesafeye nasıl? Turba. Çıvantırgandı, öteşkandı mesela. Bunlarda olup durak bunlar. Bunların üstü kafel deniş gerek, bunlar aktalış gerek, akıbede ovada emisyonlu krasta oluş gerek. Ama ne yaptılar ki mahkumum. Bir an fazla diyeti cevap koysa olur. Derken direkt taraf durmaysın bu. Bilmeye yapalım. İşimizin yokturdan geldik kişilerden. Bunlar gördüğü şey buraya böyle bulmadı mıyız? Gördün mü bana? Evde oturan. Mayga olup kılıç gerek de daha. Onlarla karar. Yer beyten gelip tamaktan bir kete tatlı vural. Sonra satıp kılımatan sunar. Yaxşı gördüğü işimiz. Sizlerge 23 milyon iştirak sağlamış gerek. Rebiler hayatta santanik işleri medisinal karavadan ötken. Bundan da var iken 4. hatta 25. yılga çeyim var iken. Var iken yaxşılık görün var. Alardan var iken yaxşı. Var iken yaxşı, halatlar var iken, bırak antisantariya olur, antisantariya. Şimdi mera, ben zanglavraş, Dümsaliyev'de kanalımın tele ödenemden cürotal, tele eretkili otağı. Bunu Batken şahı, Batken duruyorsun, var öyle soda satıp düğünlerine, tamaktan caylarga bardı hoşunda tutar. Maksatımız tamağaç kopsuzluğu. Tamağaçtan ullarının adını alır, cüvüş doğrularının adını alır olur. Buna cart olur. Böyle ki, bu yerde arendan için gözlüyorsun. Arendan süre vergen. Özüm karayım. Kazayını özüm. Sen özün tanıştırsın diyeceğim. Ama açlar dersin böyle. Derdavayım ben prostalıyım da üstü. Közemez. Yemin bana bu aşkana vergenliğin ki oraya kafeye var. Verdi, linolu parada. Böyle yadırayım bana. Bunlar yeni iş başladı da. O kafede götürün diye kafede çuğanda tazalaganda yaxşı da. Tadı bunu aldı. Onun tahtayın üstüne bar neyse var da. Bunu cuğuvan tazalayalım vaysın. Bunu sırasını öğrenmek iş gerek. Linolu parada. Eğerse yaxşı linelinden, kalın linelinden cuğulatıran, tazalatıran iş gerek. Jelat ne?
Kafel bolsa жақсы болады эле. Kafeler soğuk болады, ne bir de koran işleyipler de şu an Бүгін 30 oldu. Biz mına sunuş menetlerini veremiz. Üstüne salıp koyuyorsun. Bolmasa planga kirgizip turup gelip tekşeremiz. Mizan var, administratif kodeks var. 1000 sondan 63 bin geçen iştirak salınır, pastat yani. Adımın ağlı antisanitariya için 20 için iştirak salınış gerek. At karabasanlar cavuşuyuz gerek. Şunda biz milletlerimiz de bizde Bundan çok fazla varmayız. Lakin markirovka degen boluş gerek. İşte bizde markirovka hacı tamaklar свежий болады, tamam свежий кетет. Tamam ertesi günde kalıyor. Yaman al yerde ne değer dersiniz? Bu ismi Direjeme kadişkene Mınavını özün katırış gerek. Mınavını kilometrleri kerevi çok. Tahta üstüne tahta koyup mantının hamuru değerli. Mınav yerge mınavda oluş gerek de. Adan biyette hamur emek batırgan bolsa hamur değerde için jayda koyuş gerek. Markura koşunda talaplar çımın çirke çok boluyor. Yaş tazalanbay okşaydı. Kun ısıda tamak var. Adam emeğini karta değer dersin adam başka niyetlerde. O çok türet. Yetti, oğuştu, değer takan. Maydalar, yeşikte. Buna kaçan kılasın var buna? Birinci gün erten, birinci gün beri salıp koyuyorsun. Pazar günü üç. Erten pazar günü dem olamaz. Emekini bola turgan bolsa mınavı Kurban ayttan keyin maqul bu. 14'te biz faktor dekel bizim xizmatçılardan maqul. Ne değer zatma yaptı? Beyakta paka işteki Boşluklarla. kışkı var. İdişayaklar hayatlar İşte beyakta jüyüyor. Kanalizasyon var şeyde. Kanalizasyon var. Bunu idişayak jüyülatırgan jeri şeyde. Su kete tok şeyde. Su ketet var deyip. Ketetana mınavını özü 3 vanna oluş gerek de. Köp yerlerde körütaz, 2 vanna olutat, 3 vanna var, 3 vanna oluş gerek de. Çaranı hoş oluş gerek emez. Sebebi juğan, idişayaklı juğan su sıradık geçiş gerek de. Buna çaranın içinde kalıp kalış gerek. Mikrobun bari juğan meninden tazılanmay kılar. İdişayaktan tazasın bu yerde duralım. Odan zaseçmeyle yapılış gerek. Setka koyuş gerek, aynı çımın çirkeye kiriş gerek emez de. Afetten gelecek şeyler, uyutunu, taza, kondisyoner bakıp koyuş gerek. Cayı var iken koyup koyuyorlar. Gene renklerdi жүрgüzüp otağız. Böyle ceytizler жақсы olup otağız. Bana görüp otasınlar, oşol biz barıp tekşerip görüp, özümüzün kençilikten taap sunuşlardı vergen. Test attığım aşkanalardan gideti 60%'ti. Biz hayradan faktorunu varıp tekşerip görgende atkarılıp otadı da bu жақсы görünüş. Ondan gideti 40%'ti kine kemçilikler olup otadı. Onlardan köpçülüğü, sentralizasyon, kanalizasyon, azal su krizini vergen yerlerde oşunda kemçilikler olup otadı da. Sebebi taza suda kirgizip kanalizasiya qo'shqonga kanalizasiya o'tgan emas deb demoqda. Qaysi yerda toza suv bo'lsa, tozalik yaxshi bo'ladi. УКМК министрлер кабинетине караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчилиги менен биргеликте коррупциялык көрүнүштөрдү демонтаждоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында автотранспорт каражаттарын каттоо тартибин одоно бузуу фактыларын аныктады. Тактап айтканда, транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин кызматкери документтер боюнча Россия Федерациясынын аймагынан Кыргыз Республикасына ташылып келинген жүк ташуучу транспорт каражаттарын акчалай сыйлык алуу үчүн мыйзамсыз тариздегени аныкталган. Мындан тышкары аталган кызматкер акчалай компенсация алуу үчүн транспорт каражаттарын каттоо эрежелерин бузуу менен мыйзамсыз түрдө жүк ташуучу фураларды жүргүнчүлөрдү ташуучу кичи автоунааларга айландырган. Аталган факты боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин Кара Көл секторунун адиси кармалып, тергөө амалдары жүрүп жатат.
Коррупция фактысы боюнча Ош шаарынын мурдагы мэри кармалды. 2025 жылдын 27 майында Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын кызматкерлери тарабынан Ош шаарынын мурдагы мэри 1963 жылы туулган Баткен облусунун тургуну кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланууга жана коррупциялык аракеттерди жасоого шектелип кармалды. Тергөө иштеринин натыйжасында мамлекетке 72 миллион 9 миң сом зыян келтиргени аныкталып, ал толугу менен кайтарылган. Мейманкана жер тилкеси менен бирге мамлекеттин менчигине кайтарылды. Учурда шектүү кармалып, процессуалдык иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Анын жыйынтыгы менен башка тиешеси бар адамдардын аракеттерине юридикалык баа берилет. УКМК тарабынан Чүй облусунун Сокулук районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы коррупцияга каршы күрөшүүнүн алкагында Чүй облусунун Сокулук районунун Сары Өзөн айыл аймагындагы 990 гектар жерди мамлекеттик кызмат адамдары тарабынан мыйзамсыз пайдалануу фактысы аныкталды. Тактап айтканда, Сокулук районунун акиминин мурдагы орун басары өкүл баласы болуп саналган Нива айыл чарба кооперативинин төрагасы менен сүйлөшүп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын балансында турган 990 гектар аянттагы жер тилкелерин мыйзамсыз пайдаланган. Аудитордук текшерүүгө ылайык аталган жер участокторун мыйзамсыз пайдалануунун натыйжасында мамлекетке келтирилген зыян 2000 жылдан азыркы мезгилге чейин 74 миллион сомдон ашкан. Чогулган материалдардын негизинде коррупция фактысы боюнча кылмыш иши козголду. 2025 жылдын 21 майында Октябрь райондук соту тарабынан аталган жарандар кармалып, юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 мекемесине киргизилди. Учурда келтирилген зыяндардын ордун толтуруу жана мыйзамсыз менчиктештирилген кыймылсыз мүлк объекттерин мамлекеттик баланска кайтаруу боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Телерейд көрсөтүүсү коомдук тартип, санитардык эрежелер, экология, жол коопсуздугу, өзгөчө кырдаал жана башка чөйрөдөгү көзөмөл иш-чараларын коомчулукка чагылдырып берүүчү долбоор. Негизги максат мамлекеттик жана муниципалдык органдардын рейдтик иш-чараларын ачык, айкын көрсөтүү аркылуу жарандардын маалымдуулугун жогорулатуу жана коомдук жоопкерчиликти арттыруу. Андыктан эгер сиз коомдук жайларда, мекеме ишканаларда же тейлөө кызматтарында мыйзамсыз өз билемдик менен аракеттер болуп жатканын байкасаңыз, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерге байланышып кабар бериңиз. Телерейд программасы жарандардын саламаттыгы жана коопсуздугу үчүн мыйзамсыз иштерди ачык чагылдырууга ар дайым даяр. Коом үчүн кайдыгер болбоңуз. Мыйзам бузууларды бирге токтотолу. Кайрадан амандыкта жолугушканча.